E tino mihi ana ki ngā kaiwhakataki. Kia Kiriama, obviously, it brings the power all the time. He's always on the pulse, kei te mōhio ia ki ngā roto me ngā waho mo ngā kaupapa katoa. We've got Hinurewa Poutu on one side, and then we've got Anipiki on the other side. Tai atu ki a Anipiki, ko hoki mai anō I tēnei te renga. She's a genuinely beautiful wahine. You know, he roia tērā Māori, ne? And then she's running productions, she's mahi ana ki tēnei tari, mahi ana I tērā kaupapa. It's me. Ko te pikitia o te tangatara, ha? E nei, e tū nei. Dr. Anaha, hini ho mai. Pick one hōtaka that is the real outcomes that Something for the People has, that has te hāngai o ngā kaupapa, ki te naia nei, ne? You know, one little whakatauki that we got is currency is our only currency. Thesis, e kai te application kia wai ake. Kia te bangai paho. Just goes back to the name, eh? Something for the People. We're really lucky to be able to have presenters. We're really lucky to be able to have a team. It's a full-on machine, but ko taua mihini rā, e uru ana ki te kaupapa. So that's me. Tēnā koutou, kia ora tātou.